Munini wa gavana kaunti ya Meru Titus Ntutu nariungite ntere cia Thwana gutegera thoko ya Ndithia igakwa ntere unyumene nariungire thokone ya Kianjai irerikite gwikirwa kabro akere DG Ntutu augite gakani kagitaga gwitira Meru ngugi na tikagitaga siasa kagiteno kau na minister wa ugima Mishak Mutuma nekirite igara musingi raskurio Mauritani ya utungata ya KMTC ntere cia Miathene. Kevin Kimathi na gutariria nyume thoko ya ng'ombe kandebene kuambiria wako kwa ntuku inka ithiri riu munini ungavana Titus Ntutu minister miunda Meru Jeremia Lenya no Ndithia Caroline Mutiga matongoretwe ni MCA wa Thwana Victor Karethi baliongorete thoko ye kiri kuona weti na mbere mukubwithio ntubo boya bokeria urimbo na turuwa ito support turi amwe abagwe na mwathani amutharime sana na Karethi no aicokia nkatho kiri thirikari ye county ni onto bathoko ye ainyilia kuria burungu ataniro yani kiri thirikari nene ne county muno kiri kwagirithio karia ndwanda iyi ya thaibo na thoko Ndithia tucokia nkatho ki His Excellency Governor wa Meru Kiraitu Murungi na Deputy Governor na waziri batu nabo na thirikari yonde no ntuba kuona ibu bwega be baturikanerie kandebene na livestock market na tuina kuirwa ku nene no ntu na ibatu hakikishirite mantu ya insecurity twithirite tukiriraira utuku na muthanya ng'ombe cietu na mburi ikia wa ntojugirirwa aria ruru konio karia ndwanda mwanya cia Meru na munotiania na Iembe atariria ati thirikari ya county ni kwibanga bwani buru na arethi barithie bati na ugwa abana wetu Mheshimiwa Kiraitu Murungi na achemere na Minister Matiang na Nairobi bena jumbe ba National Assembly na baria sana mantu na ya kuhusu security rutenerero na Meru kwa ujumla na kwa ndobo confirmira umana na rwaria ru Governor Mheshimiwa Kiraitu Murungi na ran director minister wetu ratu ino yao wa lands achwe eke 10 rutenerero wa Kathare nikenda tumba kutho atu na RDU Rapid Deployment Unit ya wing ya AP nikenda tumba kwambiria station ira ketha ina 60 police officers minimum akiri muganagio kigina kiria kiutumiro wa thoko ye milioni 5 na nyume meri ile thoko turi maka na milioni 5 tembe chenja ilo ya toveto 4.9 million na within 2 months thoko ithire kuthira na bubu kiana atongorio baba watanira na kamete bakuona witi na mbere kwa mirandi mwanya Meru thoko ne ya irio ekenja iri inyayo kwagirithwa itoko rutango nyinge muno anto bange bagata kuia ngweji eto bagata batukuo yoba kuruta twenda kuwa ngweji eto tukathiata tweta tukamba ibao twekera kinyamba nasi na into byonze mwanka ngwire turuta chionze ira cieketha kene county government ombe okrendetwa no kiri witi na mbere minister ugima Meru na murungamiri KMTC Meru Kinyawe bawatanira na akari na obisi ya mubunge Otigania West kiri wiki ria ria mbere ria wako kwa sukuru ya KMTC Miathene. Niko na furaha kuu sana kuona ya kwamba tumekuwa hapa tukifanya nikiwa part of this great team ya ku break the ground ili tuweze kuwa na campus hapa ya Miathene. KMTC ni milioni 49 milioni mirongo ina na kenda milioni 19 ciumite ke county government milioni 15 ciumite ke thirikari nene ukulukira ministry ya health na milioni 5 ciumite ke CDF Tigania West constituency na iromba ria mutuma ikiri muingi thai cukuri yaretwa kwi kuthomethia bururu muno ana bari inkuri antu bantoreye bathomethie ana betu na muno ibathomethie ari betu inkuiba ndia ndena ndoni muno ndaigwa Meru itutarwa turi county ira ilindete ni mantu ya teenage pregnancies kana twana tatwale kwewa mwana tutakura imantu akwithikira muno ibo ntukwira ntu betu ndabwithe uchunguzi ndauria ndakano kurita ngweye bakwa ebo ni akuru ndauria akuru no kurita ngweye no bakawa ni ndaka nende ibo nkubera bonde ntekumya no kwetha boni boba kwetha boba kuimenya ibareke inki reportera Weru TV kumatiania beta wa Kevin Kimathi.